hi free hi point tu meters ka sei se on kholang pe gai hi ta in na. Hello guys, welcome back to another video. Today I will be unboxing one of my favorite color na. Chapa mi na pat na pen na pon sa bin ni su Kevin na. Tu nai bodu chu hi le favorite color unboxing i bodu na. Chapa ma jing no support na le no tu na du ya. Ai ti na hong ki char chalin lim ne on cha ban ban ki sin ti te ka than na la sa ka bot thai le apat na pe na hin support jin ko ka na ho na hi bin chule nam sunga so piu le na te na bon chawa ko na eta bang te hi ka hin mu thai hin chule kitchen boxing ka hin board color hi ai le ama sa pa na ka tu jinga hin ba ai bang ka tua yong ka board thai nai poi wa cho just practice na concept mo practice also here na ka hin board na hi in ji jo ke pa time apat na chai chan ki in va piu ka sei no mai na chule hi chi color cho na ringa ai hi support kaloi te ni hi na ama te ni chu loi pa Eto to Seineo hin ama te ni sunga ke pa thu ka hin sei no min na ma te ni hin sum ki khat lang hi pu ro pi lan na hin na ama te ni support in por na ku dai chi ki bo do a hin hi chi kalal ka cho na man hi a hi le thung sei jing lang kalal cho na man hi la sang ni lang alu na kalal choi le ale lam kha na cho offer price kan kam na offer a chu a jagi na ka cho a hi in awanga hi chi a color exact price mo to sang ni hin nai bang offer a jagi in kalai ti chu ka hin sei no mai hin chule adang no tim set order in tu chu mo chu kani le ka cha pe hi luwa eta chu hi chi a hi ka hin sian ji na hi support mo cái bảo mà gì cho nó mà ban cho nên support trong sinh viên thì chúng ta sẽ mà hiện cho lẽ là tu là cái xây dựng cho hiện là cái đang hiện point drawing hi free hi point tu meters cái xây ông cho lang pe gai hiện tại na hay gì chun chỉ đan tiền hết thì bị nó free lòng cho ông point thì chúng ta sẽ mà hiện ăn làm bằng cái viên đuôi hay một cái khát to lên rồi này thì chúng ta sẽ and then thu tam sai lo na chi color cho unboxing bol tin chile atang unboxing no na ni da la na nga ta tu hin na video to le